Ini bukan nak memperlekehkan siapa-siapa. Just nak bagi tahu dekat korang semua yang you can always do more, guys. Yes, you can always do more, guys. Hi guys, so what do you think sekarang ni kita punya masyarakat adakah terlalu sedentary, terlalu kaku, kurang bergerak, kurang berjalan, kurang berlari, suka duduk je. Okay, sampaikan kalau kita tengok lari ataupun berjalan 2-3 kilometer je dah macam satu senaman. Saya faham. Dulu masa standard saya very low, dulu jarang senam, saya jalan 2-3 kilometer je dah macam satu achievement. So I understand lah. Kalau tengok kan 2-3 kilometer tu, saya jalan dalam office je dah 1-2 kilometer tau. Macam mana tu boleh dianggap sebagai senaman? Okay, so hari ni saya just jalan je. Petang tadi saya pergi makan dengan kawan dekat office. Saya makan nasi kandar, perut tengah penuh kan. I cannot run right now, so I just walk. Walking is very good. Jalan je pun dah cukup bagus. Okay, untuk jalan 10 km, berapa lama masa yang saya kena ambil? Saya akan ambil masa 1 jam. Just by brisk walk 10 km ataupun bersamaan dengan 10,000 steps lebih kurang, ambil masa dalam 1 jam. Kalau kita tengok kan jalan 1 jam tu rasa macam berat ataupun lama, ya ke? Sebab kalau kita tengok TV pun 1 jam lebih, kita tak complain pun kan. Okay, so I don't watch TV. Saya ambil video ni, saya just pause je. Malam, makan, family, baca Quran, and then tidur. Saya akan make sure saya tidur at least 7 jam. Kalau 5,000 steps dalam half an hour, tak lama pun guys. Kalau dia penting, kita akan buat. Dia macam tu je. Kalau itu priority, kita akan buat. Kalau tak penting, semua malas pun kan.